Menyahanah lucu sama sekali dengan orang ibadah hiwa orang. Karena orang kayak dak dengan dakwah hai kalian na lucu tengkunyan. Menyokan na lucu idang, na lucu hiwa aju. Jadi bulain bu mengklaim hakikat roy hanjir nasihat bu lembut tak sampaikan. Jadi menyahana tak temena rubah orang. Kalau mentang pakiban lun temena lun hanjir pun suming ote li semayang wirid bakmi hana cit neci tetat musjid musola na perubahan hana nyandup gatha apa hana nya apakah lebih berat lah mana lun pegah gatha lom hana perubahan. Zaman dulu orang pegah binatang tahan palu, manusia tahan kias. Binatang tak poh rumpum. Orang tak kinayah mantang, tak sindir mantang kampung, jino kabalik.